سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیچنی به نهایت کم خرج با لذت و پیساچنی تیار میکنیم. پیچنی ما با قابقابکی و کلاشکا تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 220 گرم آرد، 70 گرم مسله، 70 گرم روغن رستنی، 100 گرم شکر، یک دانه تخم، یک قاشق какао، 5 грамм разрыхлитель و ванилин یک пачка лозим аст. мо дар аввал маслаи мо бояд дар ҳарорати хона бошад. масла ва шакарро хуб бо венчик лаб мезанем. ман масла шакарро омехта кардам ва акнун тухм ванилин хуб ҳамашро бори дигар омехта мекунем. акнун равғани растаниро ҳамроҳ мекунем. ман ҳамаи маҳсулотҳоро омехта кардам. акнун ордро ҳамроҳ мекунем. дар таги косамон камтар орд, як қошуқ ордро мемонем. ва разрыхлителро ҳамроҳ карда ҳамашро хамир мекунем. чӣ гуна мебинед хамири мо бениҳоят мулоим ва равғанин тайёр шуд. акнун хамирамонро ба ду қисми баробар тақсим мекунем. ман хамирро ба ду қисми баробар тақсим кардам ва акнун як қошуқ ордамонро ба хамирамон омехта мекунем ба як қисмаш. ман ба як қисми хамирамон орд ҳамроҳ кардам як қошуқ ва акнун ба дуюм қисмаш бошад какао ҳамроҳ мекунам. барои чӣ ман як қошуқ ордро ба сафедияш ҳамроҳ кардам хамир? барои он ки какао ва орд як хел ролро мегиранд. барои ҳамин хамирамон сахт ва мулоим нашавад гуфта ман як қошуқ сафедӣ ба хамири сафедамон ва як қошуқ какао ба хамири дуюмамон ҳамроҳ кардам. какаоро ҳамроҳ кардам. акнун сахтии хамирамон якхел шуд. хамирамонро ба муддати 10 дақиқа ба яхдон мегузорем. мана хамири мо ҳам дам гирифт ва акнун хамирамонро мекушоем. аз сабаби хамири мо бениҳоят равғанин буданаш мо бо салафан мекушоем. мебинед хамири равғанин бо салафан чӣ хел хушрӯ кушода мешавад. мо бисёри баъд хамирамонро тунук намекушоем ва акнун бо қабқоби бакалашка хушрӯ мебурем. ман ҳамашро бо қабқоб зер кардам. он оҳиста бо корд мегирем. бениҳоят хамири мо равғанин аст. ман бори дигар хамирро ҷамъ карда як бори дигар кушода бо қабқоб зер мекунем. якум хамирамонро кушодам ва акнун дуюм хамири какаогинамонро хушрӯ мекушам бо салафан. ашро ҳам бо қабқоб зер мекунем. ман хамирҳоро бо қабқоб зер карда ва акнун гул мекунем. мана тарзи гулкуниш. якта сиёҳшо мемонем, сафед, сиёҳ, сафед. акнун оҳиста кулула мекунем.
آهسته من این طرف آخرش را با اولش همراه میکنیم. چکنه ببینید چقدر گلی ما تیار شد. من آهسته کلوز میکنیم. آخرش را با تگی اولش میگیریم. ببینید چقدر تیار میشه. میبینید من همه خمیرمان را گل کردم و اکنون به حرارت 180 درجه و 20 دقیقه به تفتان میگذاریم. چگونه میبینید پیچینی های ما هم پختن. چگونه میبینید پیچینی های ما به نهایت با لذت و پیساچنی تیار شدن. میبینید چقدر خمیرش به نهایت پیساچنی تیار شدن. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید تا از ویدیوهای نوبتی ما بیخبر نمانید. خیر، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.